ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, adan ni Kwaraw, simbang putan. Ayos, itad nanton titangdan ko anang bantay je balay na. Alay, hinggang nga rod alayan titangdan mau. Taigatang mo iti bagas kin si Daeng. Mapantadwa tabareng adda pa sa lubong nakadata. Sige mapanta nga roday. Tuyang, saan nga ta amadlaw abimasit niya iti manok na? Saan nanto na madlaw day ta? Danag mo na ya. Ado pa'y tinapan mo yung lako agamit na. Ang mga nusapulin na. Nalakan tulaeng arasunan day ta. Ala, intan ijay balay ni Kuaraw, ta siguradong adda pa sa lubong na. Aw, at iti pa sa lubong ko kada kayaw, nahanatuyang, tatabadaong. Kas panagyaman kaw, tada kayo tinagbantay dito'y balay kaw, kabayatan ti kawan kaw. Ay, binantayan mi nga usto to'y balay mau. Sige, itid kunto titangdan mau, nana. Itad mo itan na. Kurang ti kwarta kita, inakto pa agwidraw. Kano ngay nga rod nga itad mo titangdan kaw? Intun Lunis ti malam. Di ka pala dimbagas anagwidraw. Intun Lunis tun nga raw. Inka nga rod umutang iti itangdan mo kanya. Intun Lunis ko nakmait. Diyak kaya ti umutang. Iso nga intun Lunis taon. Mala, ipasiguradong nga raw nga itad mo titangdan kaw, Un ka day, di kagdanag. Itid kun taon. Antay, apay ngayon nagaduti na po kaw iti balay kaw. Tay di saksak at ako ray, awan mo time. Da, electric kettle? Unantay, ura jay rice cooker ko akabarbaraw, ajak pa'y na us-usar. Day, apay ngay? Uray tay electric cup kaw. Electric cup? Adda ayamot kas ka? Unantay, jay di saksak at asak. Pumudot tinagyan na, no isaksak ko iti kuryentay. Kantay electric chair kaw. Electric chair? Unantay, dahi ngay pumudot ti bagim no agtugaw ka. Ay, unay kan. Electric chair ayamot day jay. Basta, ado tinapukaw iti balay kaw. Ay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Ni Marituyang ta iso ti tinangdanam amang bantay ti balay mo. Bayat ti kawan mo. Kaya't ko lang nga maamuanan tay. Sige, ilistam amin anapukaw iti balay mo. Tapaayab yaw ni Marituyang. Tagtutungtong kayaw iti barangay hall. Word, Marikwanang. Nagadugayam tinapukaw agamit ni Kwarog. Kasta ti imbaga na kanyak. Addan agtatakaw? Ay, kat adda Asino nga yan? Kat adamot tagabantay iti balay na iti nagbakasyon. Ni Marituyang titinangdanan ni Kwarog nga agbantay. Kayat nakadi asawan, asaan ang nagbantay ang naimbag ni Marituyang, ta sinarak ti agtatakaw ti balay ni Kwarog. Ay, awan mo't agtatakaw dito'y kabildatan. Wano? Diyay nagbantay ti mismo ang nagtakaw. Kinunamon, Maray. Ay, kastamot ti atap ko. Ay, sa bagay, narigat ti agsasaaw. Tawan mo't ebidensya. Angam no talaga ang nagbantay ni Marituyang. Di awan ko tinatakaw. Ang mga nurabi ang nagtakaw da. Kasladakkel ti pamatik. Animat la Marituyang tinagtakaw. Maamuan tayon tumutlaang inton agangay, Marikwanang. Umay kayo na, taikang kayo iti kaninyaw. Nay, abay ngay, bimasit ti bilang dagiti manok kaw. Nagado idisakbay ang nagbakasyonak. Ita, bimasit dan. Nay, apay ngay. Ayan ngay dagiti nagado nga upa. Kwarog. Ni ina ko lasa.
Ay, da kayo matgayam, ina. Nakitak ni Tuyang anang tiliw iti manok mau, iti pakpakanan na. Anya? Wain, namin nakita ka ng tiliw. Siguro, sidsidaan da kan ni Badong na. Gapaw tayo tinaminsan. Nasabat ko ni Badong. Kat ada manok abit-bit na. Dua nga upa. Kasta? Wain, dinamag ko no partsyon na. Katwain ko na. Ay, nagalasain. Kanayon ko makita ni Tuyang agtiliw iti manok mo. Tunggalagpakan. Silwan na. Ay, isumat lagay mabimasitan dagiti manok kao. Hangam, di mo latan ibagbaga. Asyak tinagipulong kan ka. Unina, katagyaman at imbagam dayta. Si kalako man ti pinagbantay ko iti balay kao, ina. Ay, awan parikot no dito yang ti pinagbantay mo. Gamti maday. At idugma ti ima na. Panagtakaw ti kasjay nga aramidan na. Kasano itan Tuyang? Anya ti ko na ni Kwaraw ta simbang putay. Anya humangay. Kabinantayak mo't anaimbag ti balay na. Ay, sa bagay Saan mo't anapukaw ti balay na? At dapay mo laang iji nakaituunan na. Ngam Tuyang, amangan mo numadlaw na, nga do ti inla ko magamit na. Di baga ka natakaw. Basta tagtagarilat ta, Badong. Kaya nagiti manok na, amangan no binilang na amin. Amangan no nadlaw na, nga do ti kurang. Basta tagtagarilatan, Badong. Tauray agungod, awanin mabalin na. Ay, sa bagay Sigay tarumwarak. Inaksingiran ti sweldaw, anagbantay iti balay na. Waraw, ayan ti sweldaw. Saan ko pa nga ito ti sweldaw? Apay ngay, nagbayag mo tan. Igatang ko kuma iti bagas mi kinibadong kaw. Basta saan pa nga ita? Itid kuntulat ta. Nay, madi ati kasta. Yag mo kidain ta igatang ko iti kanon mi kinibadong kaw. Tasipod pinagbantay nak iti balay mo. Saan ako na nagtrab-trabahaw. Tada ito'y balay mo ti binanbantaya. Ita, di mo ito ti sweldaw? Itid kunto kunak mait. Hanggang saan pa nga ita? Kanaw? Basta itid kuntaw. Mala, ingkanta da papanak. Ay, sadak apumanaw, no di mo ito ti sweldaw. Itid kunto inton sumang petak. Nagsubli kanto inton bigat. Tainak mangirwar iti kwartak. Imbagam day taa. O sigay, agsubli ak inton bigat. Oh, Chief, si kamot day tamasabat ka. Papanam? Inak agsapaw iti mamuyaw rigaur. Takayat ko amaamuan. No asino tinagtakaw kadag iti gamit ko iti balay iti awanak. Nagtakaw? Impabantay ko kininana tuyang ti balay kaw. Ngumkaskas di nga da nagtakaw. Ti ka di dakkel a rice cooker, electric kettle, kaldero, kan... Jakon malagip ti daduma. Wine, amom ka di no asino ti agtatakaw. Kat no inla ko ni nanatuyang i-gestor ni Christy nga ading ko. Anya? Uy, kat ilakla ko mat niya ading ko iti medyo nangina. Ta kabarbaruda mat ngamin. Saan anaus-usar? Wine, saan ko pa ilangay nus-usar dagi dyan agamit ka? Umay ka, inkakitaan no talaga ako kwam dagi dyan. Wan kwarog, inla ko kanyak ni Nana Toyang dagita a kaldero. Kanda dumapay. Ay, nagalasain. Kasano ang mamati ak? Ako kwam dagita. Sige, kita am day ta rice cooker. Adda nakasurat a litra iti asidig ti pagsaksakan na. Litra kay iti nakasurat. Kita agman? Ha? Adda nga agpaiso. Kanday ta kabarbaro a kaldiraw. Adda mo't nakamarka a litra kay dita. Kita ak nga rod. Oh. Kita am iti pagigaman na. Ha? Wan nga agpaiso. Adda letra K ang nakasurat.
Amin dagita nakadisplay. Kukwak dagita, Kristay. Nagalasan ni Nana Toyang? Kunana ako kuana, adi na inususar. Ila ko na kano, tanakadulin laang. Ayam ita, tinakaw na gayam. Mano amin ti pinangbayad mo kadagita gamit ka, Kristay? Kwa? O sige, mabiit laang takwenta. Chief, anya nga ita ti aramidam. Indarom mo kanin ni Nanatoyang? Nas kang nagmulta iti inaramid na. Nagalasan ti aramid ni Nanatoyang. Un nga raud, nagtalakakin kwa na. Ngam tinakawan nakmat gayam. Amangan no awan makandan, Chief. Uray pay, sana may parabang tinaramid na. Ngala, ipabarangay mo, Chief. Ay, kasto talaga ti aramida. Mamultakit ko tap na agnakam. Adak manang tapno singirak ti tangdan ka kwaraw. Naalamon ti tangdan ma, Nanatoyang. Subra-subra pay. Ah, kasano ko ma? Dagiti manok ko at tiniltiliw mao. Ha? Isumot laga mabimas iti bilang dagiti manok ka, tatiniltiliw mao. Sino mo tinagsanga ti dila na nagkunay ti dayta? Ay, sana nanas kong ngay bagak. Ay sana puno dayta. No agdwa-dwa ka kanya. Apay nga raw, asyak pa'y lati pinagbantay mo iti balay maaw. Sika tinagkunatang danan ka, tabantayam ti balay ka, tawan igatang yu iti kaninyaw, ngam kastoy mo't gayam ti inaramid mao. Ka binantayak mo. Nagado ti tinakaw mo iti balay ka, malaksid ka dagiti manok ka, tinakaw mo pa'y dagiti gamit ka, rice cooker, kendaduma pa'y. Ha? Isong agkikita tayo di barangay haul, Nanatoyang. Iti 6,000 tinbayad ko kanina na Toyang, kadagiti inlakla ko na kanyak agamit ni Kwarog. Kat ita, Marituyang, anya nga iti makunam. Nay, saan mo ta? 1,000 lang mo. Di mo man nayunan, Kristay. Pag may sandak sa mo taon. At dalistaak dito'y, Nana Toyang. Kano anya a date kan oras, nga inmay mo inlako ti gamit ni Kwarog. Ay, naamukla ko maagamit ni Kwarog dagiti inlaklakom kanyak. Saan ko kuman aginatan? Ha? Ita, anya ti kayat mo mapasama, Kristay. Isublik dagiti gamit ni Kwarog nga inlaklako ni Nana Toyang kanyak, kagawad. Ngam, masapol nga isublimot ni Nana Toyang dagiti imbaymayad ko. Agdagop amin iti 6,000 pesos. Ha? Ay sana mabalain. Anya ti makunam, Kwarog. No di na isubli ti kwarta ni Kristay, nayunan tayo ti multana. Anya? Ay, Marituyang, agliba ka kadipay laeng, kat adan ebidensya. Ay, kuamaray. Ay, isakit nakmuta. Tagkumari tapay mga raw. Agkumarit ang agpaysaw. Ngam saan ko nga ayunan ti madi nga inaramid mo. Iso ano anya tikid daw tinagreklamo, iso ti matungpal. Da kami amin nga opisyal nga adda ita dito iti masuraw, tangay awan pay laeng ni Kapitan. Kat no anya ti ibaga ni Kwarog, iso ti masuraw. Numano ti bala or ti panangila ko nakadagiti gamit ka, kas di mo ti multana. Oh, nanggagmaw Marituyang. Di pa'y kadublay. Sabali ti multa, sabali pa'y ti isublik a kwarta ni Kristay. No di ka agmulta iti kwarta, sige nga raw, ag-community service ka nga raw iti makabulan. Ha? Agdalos ka kadagiti kanal dito'y barangay tayaw. Anya? Agpili ka, Marituyang. Ay unay kamutan marikwanang, di nakpay isakit ako marimag. Manipod ita, santan nga kumaray. Awan kayang panang isakit mo kanya ka kumaray. Day takit ti kunaking katuyang. Nagaramid ka manan iti pagdaksam. Sumardeng ka man si kabadaw, tadwata na iranaw. Pangalam nga ron iti kwarta pagmultam ngay. Kunti sublim a kwarta ni Kristay. Tulungan nakmutan na ba daw? Ingkapay la isalda je bangkag ta. Ay, sana mabalid Kasano no saan mo amasa ka?
Basta inkapaylay salda. Ay, saan amabalain? Ay, makamukan nga grimidyaw. Inak ibibiyang. Kaya't mo asawan, dinak matulungan. Idinto tadwa ta iday anairanaw. Ay, uray pay. Makaamukan iti parikot mau. Awan bibiyang ko iti dayta. Marikwanang tulungan na kumamot Diyak kaya tiyag community service. Nagrigat tiyag dalaws ka dagiti kanal. Anya ko mati maitulong ko kan ka, Marituyang. Kasarita ta ni Kwaraw. Tay babawi natin multa. Ay na, Mare. Nalpasan ti panagsasarita tayo iti barangay hall. Kat ipagpagapumay ti panagkumarita, Maray. Tulungan na ka, tapno tulungan kan tumaw. Ammo, Mare. Tulungan ka no nasaya ti aramid mo. Ngamawan bibiyang ko kan ka, no maday ti aramid mo. Oho, wawan pa'y servin mo't ako, Maray. Opisyal ka pa'y mo iti barangay. Sige. Sawam ti sawam, Maray. Awan kat servim ako, Maria. Manipod ita. Talaga alipaten kan ako, Maray. Tapno anya? Tapno oray dagiti utang mo dito Tersina kat lipaten mo tan. Ha? Sana mabalain. 2,000 ti utang mo ditoy. Manon abulan ti napalabas, ngam di mo pa'y nabayadan. Ha? No cash. Mapan kay ti sabali nga store, ngam no utang umay ka kanya. Ay basta, aglinipatan nga ako, Maray. Ala, no kastati ko nam, bisigay, ngam, agbayad kanto iti utang mo dito Tersinak. Tano saan, paguyod ko tay may sa akaldeg ni Badong Mau. Ha? Ammo, Maray, no dakas ti aramid mo, dakas mo ti pagbanagam. Iso nga ita, agnaknakam kan. Uray addan ni Inteng, Marituyang, saan naka akanunungan. No di kahit surutin na ti umno. Maday ti naramid mo. Iso nga ita, nasken asong bata. Amok daytan, Maray. Iso nga imayak, ta umayak umutang iti kwartam, tapno malpasen ti parikot kaw. Ha? Umutang ka? 12K ko, Mamaray. Da. Sana balay tabayadak taw no makaapit ni Badong ko ijay bangkag na. Ay, sipay ni Pari Badong. Tamapan lang iti multam ti paglakwan na iti apit na. Sana bali Adang agpay so kwartak, Mare. Ngem, adda na kaisang ratan na. Adda maturnong ko, gapu iti negosyok a beauty products. Ang Jack ipautang kan ka. Apay ngay, Maray. Di na ka di kayat atulungan. Sapay agkumarit Ay, pasensya kan, Mare. Ang saan ka apautangan? Apay akasta ka. Kunak man no agtitinulong dagiti agkukumaray, ngam didak mo't gayam matulungan, imot kayaw kinikwa ng baak. Ay, sorry, Marituyang. Angam talaga asaan ka matulungan. Nukasta, aglinipat tamutan nga kumaray, dekan pagan ano akumaray. Hay, anyabot ten dagiti robot dito igit ti kanal. Ha! Salbag tumadagiti ang marikwanang kan maribanang tadidak pautangan. Di sana ko mga community service sa kastawi. Ay! Nay, Tuyang, dito ka kading agdaldalos. Tuyang, agdalos ka. Nay, sa dino ti papananyaw, tanakapulis kayaw. Ing kami ag-shopping ijay ilay, Tuyang. Paspasikatan da kaday, Maray. Di nakawagan iti Maray. Gaputa si kamot lang tinagkuna nga aglinipatan nga agkumaray. Sige, intan maribanang. Inta aguray iti paglugan ng tangag pailay. Labsantan ni Tuyang tapno makapagdalos dito'y kanal. Badaw, tulungan nakman nga agdalos ijay kanal tirangtay. Tapno mabibiit amalpas. Among matabisyak ijay bangkag.
Mabiita, hindi pa nagapit ko iti mula. Alang raw, agapit ka, tati mapaglakwam kat ibayad ko iti multa. Ay sana mabalay. Basit lang ti mula kita. Ang mga numano lang ti mapaglakwat. Anya? Alaki dahin, ituloy mo tag community service. Gunggo naman. Kasta ti ko nam itakanyak. Idin to tadwataan na iranranod iti tinaktakaw ka. Way, ngam si kalatan tag community service. Tabi siyak, iti bangkag. Ayan niya kabutin ba daw? Awan pa'y serve mga asawa. Agsinatan! Sige agsinatan, no dahi tati ko nam. Kaano, agsinata? Di nakgayam ay ayatan. Sigay, agsinatan arutan. Ala, awan na sakit abakrang kaw. Sina, no sina. Ay na, tatabadong kinanatoyang. Saan at ipanagsinayot isolusyon ti parikot nyo? Nudiket agbalbaliw kayo. Ala na natoyang. Sangwam ti multam, tangay dakas tinaramid mo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.